Bapak Lukman sareng Ibu Iin majikan sedulur Prabu Dananjaya sudah ketemu dalan-dalan tuan rumah kamuri sing Kang penting cilik sing gunting cilik sing wilayah aduh kakek wis rong taun lawas kita hubungan apa mungkin bisa urip bebarengan akeh rintangan akeh halangan alasan duwe anak lanang kon pegang kakek bliwani oh sayang aja wati senok masih tetap sayang lamun kakang bener eman bener arepan sayang senok nunggu lamarane sampai dalan-dalan ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah Bapak Lukman bareng Ibu Iin Prabu Dananjaya ayo kanggo sapa Bos Dalan Putri Bos MM Putri awan bengi janji kakang tekan ora niat ora pengen luru
Isra